nongera okubeebaza n'okubakoba nti Katonda yebala okuba nga abayisizaamu ku ebyo byemuyidya nga mukola oba byemukola okubayisizaamu omukisa. Olunaku olwayo tuli musanufu lwa nsonga ndala nti kino kyozze nakyangemyeku ng'ate nandyenza okuba nga obubaka buno mbubatuusaku mwena musobola okukola ki, musobola okuba nga mububona nga nina omuntu oba mukwano gwaife oyinza okuba nga tomwidi aye ng'ate wandyenze oboneku embeera de daalimu esaawa dino tomanya oba disobola okusikiriza okuba nga obaako nikyokola oba n'obutabaako kyokola ki kyokola nga namwagaine ali mu mbeera mbi nga mu kifo kyalimu ngeza muntu amuyamba era asobola kuba nga akola ki amuyamba n'okuba nti beka nsituke sobola okuba nga nvaayo mubaleeteraku musobola okuba nga mukola ki mumubonaku kubanga ebbanga inene mutwaire ebbanga inene ng'anoonereza ku muntu ono n'abona ng'ekituufu obuyambi bwene azira weera katya weera akalala n'okuba nti kansobola okuba nga nvaayo mubaleetere abakobereku gyenvuddewe obulwaire bwe bwatandika butya okuba nga ate bwafaanana yali akola mirimu ki ndowooza kansobola okuba nga mubawa musobola okuba nga muwuliraku endogera ye. Weenaawo ndowooza nsobola okuba nga nsinkana muganda waife mukwano gwaife era nga yeena wemulingira mu mbeera ddalimu ayinza okuba nga yalina omubiri ngaewe gw'olina wabula tendo mbuuze nti omubiri gwajaawa kasobola okuba nga abalamusaako memale tutandike tujje mu maiso atukobereku obulwaire bwatandika butya. Sebo gyebali sebo gyebale kale amaina n'eiroboozi baneta muyende agule yesebo owangalira waye bangalira buwala luuka. Kati mpegano obulwaire buno bwaida butyaye? Obulwaire buno bwatandika mwezi gwa kubiri batandika okunuma nabanga nzira muyambi yena asobola kundiruukirira mu kizibu kyenagwirwako era kyenkaali mu buti. So ensabira nzira mugenza ekyokulya tikifuna mu bwire neetaaga n'ebyokunwa. Kati bakutwalako ku mwirwaliro bakobera ekikuluma? Bantwalako erulyambuzi bampa amakerenda era nkaali kuneepakitidde namiraku diri omwo munumba. Aye tewabaawo ku mbeera? Embeera yonayo nezira ekyukangamu. Kati munumba muno oba munaani? Munumba mba muzenka. Oba muwenka? Kati biki ebisinga kukukaluubiriza okufuna mu munumba muno oba byozira? Byenzira kyakulya neetaaga n'okunwa ng'obutunda sukaali biki. Kati mpegano obulirimbo ine nga bwona tino oba obutegerekeka ebyengoye nnyinze ku munumba tiwine kuweera olugoye ebyengoye biri bityaye? Engoye doonanzira era ndina mpale endala ku mubiri kuno nga bw'olijjukuna. N'empale gy'olina? N'enfulumya n'eningiza ne t-shirt eno. Nibyo olina nga engoye? Nibyo nina nga engoye. Eza muntu yali ayidde n'akwirukirirako? Ezira ne baganda bange baliwo baani naze baliwo aye ezira. Lwaki batuukako ekyokukuleka mu mbeera ng'eno eti okufiira obw'obunumba? Ze tiddi kyenabakola aye Katonda mwene nakiddi. Kati abantu banyenze osobola otulamuko ku olugoye kati ntini kati? So ndowooza bana obulamu bwe tutambulira mu bulamu buzibu. Obulamu buzibu ino. Ndowooza oli kubona muganda wange embeera ddalimu era ddafaananamu. Yali muntu nga iwe wabula bw'obona yala ng'ekituufu omuntu ali kwetaagira yala obuyambi. Sooka obone. So omuntu yena ali eyo ng'olina ky'osobola okuyamba muganda wange ono ali mu maka yenka. Era zeena njiira okutuukawo nsoose kutya wabula nga weena wetwekaza nakola nti be aye ng'ekyokulya munumba azira, engoye azira, amasuuka azira, omufaliso azira.
aza blanket. So bw'obanga oli eyo oli muntu osobola okuba nga obona embeera ya muganda wange ono, osobola okuba nga omuyambako. Wali okola mirimu ki ng'obulwaire obukale butandika? Mu kusooka nali nkola mu kazi mingi Factory Village Jinja. Wali okola mu kazi mingi? Mu byuma bya bando. Eyo naavaayo neira mu kyalo. Kati mu kyalo emirimu gy'embeire ndiku wemba tikoze ku kimotoka ng'okwo ku kitipa kwe yafuna kakulya njananaaza piki nafuna 15,000 lw'enkumi 2. Wabaawo? Naabaawo lunaku. Ndowooza munange wena ali ku channel ya Dr. Hussein osobola okuba nga obona embeera muganda wange ono gy'alimu yeetaaga obuyambi.